He puli he ponai kua whamoli he whano i ke pule e tau hikianga ke he whakatuwhano whasiwhasianga tupe he whakatuwhano. Kua manaki e hangai palemia ha New Zealand Lilifu Winston Peters ke hoko mai ke he motu a pungipongi mo e toliu e whano ke pule ke whano a pungipongi ke lata mo e tau whasiwhasianga tupe he tau pisinisi he whakatuwhano. Ka alawhalahi atu kua o Gwesta Pāwihi hanei ha tau tolo do walatala tutupu ke lata ia mo i puli he ponai. Whamua ko whamolia i he whano ke pule au lotu e whahitau pue kua male, e whakatu whano whasiwhasianga tupe ke lata mo i tau ua awhi ufruma wha, ua awhi ufruma lima, ke lata mo i tau tupe whakamale, mo i tau tupe maua he whakatu whano. Whai hikianga kua kisia ki ai, ke he mai he tau numela ni tuku atu ai ki he tutoanga whakamua, tō tātu e whakatu whano whakalata-lata ki he komisi haka tupe. Hanei e iki pole he tupe lilifu ko Crossley tātui, moi hana a whakamatalanga ki he tau hikianga ia. Kai pehe nei e tau whakailoanga ko lawhi ki lunga he hea do tolu a matafutu whono whakalatalata. Mai he do toanga whakamua. Hako e tau tupe ko mua ki lunga mai he whono New Zealand ke he katoa koe ue miliona ue seu awhi e tau tāla. Tau tupe whamore ne kua nā kai mo pau ki lunga he tutoanga whamua. Ko tuku mai ki lunga he lilifu he whanu e ke pule ke lata ia mo e matanga hua lahi he pohala tū ha tolu. Ko e Pasi whaanga tupe whoke he whakatu whano ni ko talia mo e whakatu whano saina ke lakamataia ki halau tolu a tupe whoaki. Koe ua furu e miliona he tau tāna. Kakakatoa he hato tolu a tupe kua mina ke whamori, whaosia ki a matanga hoa ia koe whitu seu ua furu i sau awhtala. Ko tau hikianga nei, kua mutu hia fwoi tau tupe kua kū ke tau tupe maua he whakatu whano mai he hongfulu lima po ini hewa miliona ke hongfulu maua po ini walu e miliona tā la. Kua whakahui ai he totowanga whakamua, ha kua whai tupe kua manaki e whakatu whano ke maua he tau nei, koe wha po ini 5 miliona tā la. Mua manaki ke malikisi ha ke tau tupe whakamole ke taha po ini tolo miliona. Ko tau hikianga ke he tau tupe maua, kua manaki ai ke maua ua po ini ue miliona mai he whakatu whano New Zealand, la whia atu ki ai taha po ini ue miliona, mai ia he US Treaty ke he tau whahe fusieka, mo lima seo whitungu fura seo wafe kua manaki ke tātānaki mai he tau tupe tuku hau, he whahe kastamu. Koe malikisi ke he tau tupe whakamole, kua manaki ke whakamole whitu seo ua fura seo wafe, ke he tau whakaholoanga ke tau puhala tū, mo e matanga hua, ne whakatupe whakatu whano saina, mo e whai seo limu fulu seo wafe ke lata mo e tau whakaholoanga renewable energy, kua manaki ke whakatupe whakatu whano New Zealand ke he ua fulu e miliona tā la. Kua manaki e whano ke puli e liu whano a pungipongi ka mata he matahola taha he tupu la. Kua manaki ke tuku atu ke whano e ke pule e tau whasiwhasianga tupe he tau matakau pisinisi he whakatu whano. Po ke tau state-owned enterprises ni tōlua ia ko BCN, Telecom Niue, mo e matakau NPNC, Niue Philatelic and Numismatic Company. Tō whakakatoa fōki e papa whakaholoanga whano ni nākai osi he whano he whaitau pue kua mole. Mai longa fōke BCN News, kua manaki ke whakahua atu whakamawhisi e taha mata whakatu whano whakalatalata ke whakahui e taha wala he whakatu whano he Broadcasting Act tau tahe awhihiu seo walungfulu mahiwa ke lata e mo whahinga hua whakapuloa. Nā kai whai whakatū tālaanga e iki pule mo e whahinga hua hangawia ke tau amamna kianga nei ke whakahui e mata whakatu whano ha BCN ke lata ia mo e tau hikianga nei. Koe tau hikianga nei ke la lawhia ki toko ua i takitaki fō, ke he matakau board he whahinga hoa whakapuloa. Ko mena ia tō malikisi hake numela he board ke he walu he katoa. Koe tau hukui fō, taha ke lata mo i te whahe sipote, si taha hukui ke lata mo i whahe civil society. Koe tuanga he mata whakatu whano, tali mai he tau tahe awhi hiwi seo walungfulu mahiwa, koe toko wha e hukui mai i whafo he whakatu whano. Taha e hukui e tau whiwhine, taha e hukui e tau pisinisi, taha e hukui e tau whuata, mai taha e hukui e tau lotu. Moi toko ua e ex officio, koe tohi kupu he whahitana ki tupe, moi takitaki he whahinga hoa whakamotu. Ka whakamoli e tau hikianga nei ke he whakatu whano mai whahinga hoa whakapuloa, koe amanaki ke tatai e tau numela he matakau takitaki board, moi katoa he tau tangatanga hua he whahinga hua.
Koe whānau ke pule a pungi kua amana ki fōki ke whakakatoa e tohi whakaholonga whānau mai he whaitapu e kua male. Mai tau huhu he whalu he tau lilifu. Koe huhu mai he ke pule he maanga kua lufitu ke lau lilifu ko tutuli haka. Ke he iki pule he pataanga whahinga hua mai tau tangata. Mai ke na kai iki pule ke tuku e tau whakakatoa ke he tau whakamoleanga tupe ke he matakau tufunga motu ne watu ki Hawaii. Koe huhu he eke pule mai liku lilifu longa pasi seo manu ke he iki pule he pataanga whahinga hua mai tau tangata. Koe whakatu whānau Niue kua tau se tau mātuta kianga mai whalu motu mai eke na kai he iki pule ke talahau e tau wahanga langu matai ne mai eke ke maua mai he ke fuaki mai ki Niue mai he tau motu ia. Tolu e huhu he eke pule motu lilifu ko e mani whakausi manawa lui ke he iki pule he pataanga tau whahe ngā hua tālanga mo lewe ki koloa. Ko e huhu whakamua koe whakausi a whē e tau whakafōwanga ke whale ngā hua papili ki tuai. Ka koe hākua whai mangaho he ngā hua ki ai. Tā huhu whoki tō kamata na kai e tālanga he whale pisnisi utu kō. Ne whai whakapuloa mai tō hoko e 50 tau pule whakamotu i au ke tapa. Hākua whai mangaho he mōmō e whale tāna ki tupe tuai. Moe ke huhu ke tolua ki kua whai mata whakatuwhano na kai e whakatuwhano ke lata mo i tau tekenolo Starlink. Koe lilifu hangai pale mia ha New Zealand mo iki pule mai tau motu i whafo lilifu ko Winston Peters. Kua mana ki a ia ke whenonga mai mai hana matakau ki Niue he māma he aho a pungipongi. Tō whenonga mai whalataha fōki mo iki pule mai whahinga hoa leo leo lilifu ko Mark Mitchell mo i toko whā e ke pule mai he whona ke pule ha New Zealand. Tō atu whakamua e malanga he lilifu ko Winston Peters ke he motu ko Nauru mo e atu Solomona tō hoko mai e whenonga ki Niue. No whalau tōlu ke he tōlu e aho ke he motu. Mai longa tō whalataha atua ia ke he taha whakamunuina anga ke lata ia mai matakawi. Kua manaki ke whakatua ki e whakaholoanga renewable energy. Kua talia ki ai whakatuwhano New Zealand ke whakatupe ua 10 miliona tāla ne whailoa ai he palemia lilifu ko Christopher Luxon he mahina kua male ne ahiahi mai ia ke he motu. Kua lilifu ko Winston Peters kua whahau fōki ia ke he motu mo e hana whenonga whahiku he tautau e kua male. Hoko mai ia he tau uawhi ono ke lat mai hawhangianga he whalinga ngau Niue fō. Mo e whenonga mai hana he tau uawhi hongfuluma lima ke lata mo e whakamanatuanga he aho he tau kautau ke he taha seua ki Anzac. Ko whakailaoanga hanga au ke he komisi haka he tohi whakawe he tau mga aho nei ko whahi taupu ke hongfulua ki a nei ke he tau whakaholoanga he whanu ke pule ke lata mo i tau hikianga ke he tohi whakawe he motu ke tō liua ki atua ke he whanu ke pule e tau matawhakatu whanu whakalata ne wha tō tātua ai ke he wilianga he tau tangata referendum he mahina o kuso. Mā me BCN News, kua whanu e komisi mo e maanga ko la kapa he whahi tapu e kua mole. Koe tāha huhu ne hake mai ke he whanu ia hanga au ke he ngahua he tau eke pule lango matai atu ke he tau iki pule. Mana koe tau tangata he maanga ke loa mōli koe whai whakahuianga na kai. Ke lata ia mo e mata whakatu whanu tohi mai tau pale he tau eke pule lango matai koe civil list ia. Ha kua whai amamana kianga na kai ke uta kehe e mata kupu ia. Kua huhu fōki he ke pule mai ha kupu lilifu o Richie Mautama he mga hoi komale e huhu nei ke tuku atu e whakatu whanu whakalatalata ke he whanu ke pule he mahina me. Tali mai he mga hoi ia he ne huhua he lilifu ko Richie Mautama ke he whanu ke pule mahina me nā kai la whai whakamolianga ia mai he palemia po ke komisi haka tohi whakawe tō uta kehe na kai e mata whakatu whanu tohi ke lata mo e ke pule lango matai ke tau iki pule. Kua mana ki ai ke whakahoko e whāno he komisi ke he maanga ko waiea he aho tapu he whahitapu nei. Kua puhala atu e whakailoanga nei mai he whahinga hoa malolo hila, kua mana ki ke tāmase hila ke whahitonga he motu, ka mata he tulato pō he aho loto o pungipongi, aho tolu e iulai ke he matahola taha e pungipongi aho tulato, aho wha he mahina iulai. Kua ka kano ne tāmase hila ke utu e oela ke he transformer he whale tā wili hila. Kua ole atu ke tāmasi ose to koloa hila he tau whale si uta ke he tau palaki tō liu ke whakamui ka ose to ngahua nei tu mau e tau hatakianga koe maui ngai e tau kawi hila he tau ngaho osi. Koe komisina toko lunga he motu ko intia ki Niue ko lilifu ko Nita Bushman ko hoko mai hana whenonga whakaku ke he motu he ukio ki whahitaupu e kua male mai ke ai a BCN News ke whakatu tala mo ia hanga wia ke he hana whenonga.
Pese ni he ku e ta mga haho hana, he ahi ahi mai, ke he motu, ka ai whiawhia ia, ko mai ke whinatu ke kise e ke tau whakaholoanga ni whakatupe he whakatuwhono ko India, tūnga ia e tau whakaholoanga CEIT. Whiawhia whokia ia ha ko mai ke whakatutala mo lilifu palemia Dalton Tangilangi, mo whono iki pule, ke he whalua tau amamna ki anga ngahua, kua mana ki ke whakatupe he whakatuwhono India, tūnga e tau whakaholoanga, ke tūku e tau tikanolo solar, ke lata mo e whale whono ua, mo e whalu whoki he tau langmatai kua mana ki ai. Koe ahi whakamua nei mai he lilifu komisina ko Nita Bushman ki Niue, mo e amana ki ia, ke liu mai whoki ke tau mahina i mua. Ke he whalo tau walatala whoki ko Tony Edwards, ko e taha he tau takitaki he matakau Niska he motu, ko maua e ia e taha ko tawhaanga, ko e taha he tau takitaki he matakau International Powerlifting Federation Board, ko he kuia ia he Oceania Regional Powerlifting. Mai ke BCN News ke whakatutala mo ia he whahi tau pue kua male ke he ko tawhaanga fō nei. Lehi whiawhia ko mai ke mō e ko tawhaanga nei, lehi lilifu e kotofanga pia fuki ni do ngahua na kua amamana ki fuki ke taus ai muka kai fia ni ha ko mo e mangaho ke mo e kotofanga nei ke eke mo ngutu ngahau ke lata e me tau mutu Pacific mo e pia fuki ni ke lata mo e tau whakahoroanga spoti na kua amamana ki International Powerlifting Board ke tau se ke lata mo e tau mutu ke. Ona ia, nā wātu whuki ni ka haha kua mai ke moa e tangata whakamua ke moa e kato whaanga nei ke latai mo e tuanga he Oceania Regional Powerlifting. Mahui nge tuanga ka e tunga nei koe tuanga ke latai mo e tau mutu he Pacific ke mai ke whakatoluma ke sipot po e mai ke whuki ni ke whakaku whakalahi atu ke he sipote ke mai ke aloturu ke uato e mo hukui e motu ke he tau taonanga lohi ke he lalolangi. Si koe mena nei e ne mua. Si nei ne manatu ke tukote manatu ke whakaue atu ha ko mai ke ai ke mo e kato whanga li funei ke hukui ai e motu tasa aloturu ko Niue kai pia fuki ni ke latai mo e tau motu he Pacific aloturu. Tala hau mai a Edwards ke BCN News, nā kai whai whakatokaanga kua whakamahino ke lata mo Niue he tau mga honei, ha koe ko tawhaanga ko ia ko hikui he tau motu he atu Oceania, koe toko hongfu ma whai motu he atu Pasifika. Kai tūmau a ia ke whakaohoho ke he tau whanau Niue, ke lali atu ke he wheua langa ki powerlifting. Ei whea mamana ki anga lahi a matoro e he ke lata mo e motu a tōru ko Niue, tungana ia, fōwanga ia ni e tuanga he Niue powerlifting ke mga hau nei, kai amana ke amatoru ke whakatoro maki ki mua, mo e wina tuke he alatoru na ko manako ke tause sipote, ko e powerlifting, ke o mai alatoru ke whakaako mo e langaki. Ko mena nei e ne mua. A whangi atu ke latai mo lautoru osi, no kua nonofo mai, ke mai ke alatoru ke umai, ke whakaako e ngā hua langaki, me ka manako na lautoru ka hai ke hukui e motu, ke ta mga ahi mua, koe mena nā lautoru hea. Kai mga aho nei, ei whea mamana ki anga matoru ke mga aho nei, koe tō mamana ki anga nei mo nei ke lata mo e Oceania, ko amana ki whakahoko e ki te mahi nei mua, mo e mai ke whuki ni ke umai ai lautoru na kua whakaako e ke ngā hua lewheri, ia, whakatoka ni ha ke lata mo lautoru ia, ke whakatoru maki ki mua, halautoru tau ngā hua lewheri, si tūna ia tōru hani we na kua whiwhiri, po ke tōru hani we na kua moa e tau whakakoanga, ke meki e lautoru ke o te lautoru ke whakawhiri e tau wheua koe powerlifting. Si lehi whiawhia hako, ako meki e lautoru tō tōru ia, ke oto e lautoru me mai ke whuka lautoru ke whakawhiri atu ki tau tānanga lalehi. Pehe a Tony Edwards, koe tau wheua langa ki mawhanaka i muka tūnga he whakisia ki ai. Ha koe laulahi e tau mga aho koe tutungi ni he tangata e hana tau manako, kai whakaue a ia kua whai, kua maike, ke maua e katowhaanga nei, ke puhala atu tau manatu mo e tau manako he atu motu Oceania, ke he matakau International Powerlifting Federation. Longa mena ne uka, aiwhi mena ni muka. Koe tau mga aho nei,
na lahi ni tau whanau mo tūru ne whetoko, tutungi ne lo tūru tau pāses ke oto lo tūru ke whetoko mai mutu. Si nā kai koe mena fō e mena nei. Koe ngahua nei a kaha koe lolongo ke kai ore tupe, ke oto na lo tūru ke tuturi tupe ke lata e me tau whenonga pē nei, ai hiki ngaha. Kai ore atu ni ngaha, mo e whakatu mau atu ni e kai ore tupe, ka eke koa mamanaki ke oto e ke tau whetoko nei, ke whakatu whono Niue, ke alo tōru whuki e tau tangata ni ko lima whamokui, ke lao matai e tau mena pē nei, lahi e whakaue. Kai tunga nei, ai mea ke au kaha ke pehe koa a mamanaki a motoru ke mga aho nei, ke horo me teki tō ngahua, amna koe toi nei, na i horo me teki tō ngahua ka eke ke ai whakangahua. Si koe mena nei e ne koa whiawhia lahi au, ha koe maroro e tau ai alo tōru ia ke ne whetoko, ke kumikumi alo tōru tau tupe alo tōru ke oto e alo tōru ke whetoko ke la taimo Niue. Mai longa BCN News, koe koto whaanga whakamua nei ke he matakau board he International Powerlifting Federation ko tū koto whakiei e taha tangata Niue. Koe tau kua mole ne whakahoko ai he aonga pulotu Auckland University e taha kumikumianga whakamahino ke he tau nonofoanga he tau tangata kua lata ke hiki ha koe tau le kua ka tupu tūnga e tau a whā ka malona e tau kaina he tau tangata ha koe hikianga he ka laimete. Koe hongfulma fitu e tau maanga mai he fitu e motu e Pasifika, puto ia i whokia Niue ke tau kumikumianga nei, ke lata ia mo tau momui me tau malolo seno he tau tangata. Kai uta ni ke hikianga he matangi mo e takatakai motu. Koe pulotu ko Dr. Christina Newport, ko ia taha ne kau whalataha ki he tau ngahua mahuinga nei, mo e whakakise ai hana tau manatu ki a BCN News pehea ia. Koe taha he tau matapatu manatu ne maua mai he tau kumikumianga he tau tangata. Koe manako e tau tangata ke no nofu ni a lau tōru ke tau kaina ha lau tōru ni nofu ki ai he tau ngaho nei. Nā kai whia manako a lau tōru ke o kehe. Pese ni he iloa mo ki sia e tau hikianga he klaimete mo tau le kua ka tupu ki ai he tau ngaho. Pe he pulotu lahi e tau ngahua halau tōru ke watu mai tūtala me tau tangata he tau maanga ke kumikumi mo e pata whalataha he tau pulanga halau tōru. Koe kumikumi anga nei ko whakamahino ki he tau maanga he whahe lalo he motu, tunga vaiea mo tau maanga he whahe tahi ko makefu, tuapa, avasele, mo alofitonga. Koe kumikumianga nei ko whakatupe ai he whakatuwhono New Zealand Ministry of Foreign Affairs mo Trade. Koe tau whakaholoanga kisikisa kaina, kua whai mga aho he kamata e tau whakaholoanga nei, ne takitanki ai he whahinga hua malolo sino mo e whahinga hua takatakai motu, mo e whalu foki a tau whahinga hua e whakatuwhono. Kua matutaki mo e kisikisa kaina ke he maanga ko mutalau he mama he aho nei. Ko e maanga ko la kepa he aho hongfulu maono he mahina Iulai, mo e maanga ko vaiea he aho tōlungo fulu he mahina ha Iulai. Ke lata me mahina au kuso, tō watu ke kisikisi ke he tokaina he maanga ko tamkautanga he aho hongfulu matolu. Ko e maanga ko tui he aho ua fulu he mahina au kuso, mo e maanga ko avasele he aho ua fulu fitu he mahina au kuso. Ko a mamanaki ke whakakatoa toa e tau whakaholoanga kisikise kaina he mahina sepetama. Koe maanga ko tuapa he aho hongo fulu, koe maanga ko aluftu ke lau he aho hongfulu maua he mahina sepetama. Ua e aho kua whakatoka ai ke lata me kiskis kaina he maanga ko alufitonga, koe aho hongfulu mafitu me aho hongfulu mavalu he mahina ha sepetama. Ke whakaosia ke tau walatala tutupu he pōnei, koe whahitapu e kua mole ni o atu ai e ofisa he hukui ha New Zealand ki Niue ke he maanga ko hakupu ke tau se taha whakaholoanga ono ke tau whitu ke lata ia mo e whakamanatuanga he matariki ke he motuna ko New Zealand. Ko whakailoa mo e whakamama he komisina tukolunga ha New Zealand ko lilifu ko Ma Gib e tau se anga nei ke lata ia mo tau whanau mo lau tōlu ka tolo atu ai ki tua Sam. Ko e matariki ke he tau anga he tau tangata mauli ko e kamataanga he tau mo i muitua e tau seanga ki he kāleana he tau ke lata mo i motu nā ko New Zealand. Ko whakakese e tau manatu whakau e lahi he hukui he matakau taki maanga ha hakupu ko itsi tukuitonga ki he tau seanga mahuinga nei ke lata ia mo i loaanga mo i maanga he tau atuhau fōu he maanga hangawia kia matariki. Si pihia tau tolo tau walatala tutupu ke lata ia mo i pūli he pōnei, li matutaki mai he pōtuloto ke lata ia mo tau walatala whakapiritania mo Mary Satakala,
Ka koe sta pāwiha nei na mawehe atu munui nei pō, nona whāna.